Nubia Neo 5 5G. Design game mid A, tambah ada eagle eye, RGB light belakang, memang nampak garang. Screen size 6.8 inch, LCD, 120Hz refresh rate, pergerakan memang smooth. Chipset Unisoc T9300 dipadan dengan 8GB RAM, ada extended 12GB RAM, total 20GB RAM, buka game terus jalan. Dan storage 256GB, simpan banyak game tanpa risau. Kamera utama 50MP dan 2MP. Jerawat pun nampak HD. Manakala kamera selfie 16MP. Bateri 6050 mAh dengan 45W fast charge. Main seharian pun masih steady. Siap ada IP64, dust dan splash resistant. Tepi kolam pun boleh gaming. Chill je. Dan paling padu, Neo Triggers 5.0 550Hz. Tekan sikit je, terus respon laju. Cooling system pun besar. Pun tak panas pun. Yang panas tu kawan korang sebab kalah. Harga Nubia Neo 5 5G ni RM1199 je. Kalau guna phone ni, main game pun masih kalah juga. Tu bukan masalah phone ni dah. Tu skill issue. Follow All Gadget, your gadget solution. Nak phone gaming? Cari All Gadget.